Pusica! Koliko je lepo. Jaz sem dobila rešitelja. Prišel je mimo in zapeljal v Novo mesto. Miha, to bi mogla prej posnetke. Ja, pizda nije, vse ne gre. Ja, pa kar. Moraš me to na GoPro kameru načepati. Ej, jaz se bom naročila, veš. Na glav pa imaš pol izpust. Ja ne, s tako placa zmanjka, pa baterije crkva. A imaš pa uno očala, ka imajo kamerca? Miha, ne gre to tako, no. Nije to baš tako lako. Dobro, v redu, jo bom tam usmerila, pa gremo v ponedeljek tja osebno, ne? Dej povedi, samo da dostamo spomnil. No, ne, jaz sem... Na vlak. Tadam. Cool. Kako dobro. Da je luna. Ko se vrata samo odpro in zapro. Pa pojdimo pogumno. Ne vem, kaj ne rečem na tole.